Ngikubingelele mbukeli phinde ngamukele kwesimazonzo sekulethela zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi kusuke umsindo-ke ukhuzani-ke enza laphana-ke uSomizi yena-ke laphana-ke u-MC emcimbini wakhe i-All Heights All Spring Picnic mbukeli-ke umcimbi-ke okuwona-ke ngempela-ke okakhuzani-ke osahamba phambili-ke kuzona-ke lezi nsuku njengoba-ke sekuze kwaphuma nayo-ke laphana-ke i-line-up yabaculi-ke no-MC abazobe bekhona-ke laphana-ke emcimbini ngempela-ke mbukeli-ke nangu-ke umjida noma-ke umlandeli laphana-ke uyabuza ngempela ukuthi nimsolane-ke ukhuzani mangabe-ke ethatha-ke yena-ke uSomizi emfaka laphana-ke kumcimbi wakhe i-All White emenze laphana-ke yena-ke u-MC mbukeli. Umbuzo-ke umile-ke kuyona-ke le video engizokushiya nayo njengamanje bese uya laphana comment section sizo uvo lakho mbukeli, siyabonga. Ikuphi inkinga ukhuzani mayethatha uSomizi wamenza u-MC emcimbini wakhe ngoba phela umcimbi kakhuzani uyena efanele decide ukuthi uthatha abani amenze MC emcimbini wakhe. Into efanele libe worried ngayo ukuthi kufanele ukuthi kuphume ingoma phela leyo kwathiwa ngeke izikhishwe ngoba izophazamisa uMafikizolo uqanjwa amanga ngoba sekubonakala ukuthi ingoma kaMafikizolo ingenhla kakhulu vele ngeke isaphazamiseke. Izinto vele la kumasikandi kenze ukuthi ziyishayise. Uzubona ukuthi izinto ziyishayisa ngobona umfokalanga lo uNjabulo Langa ingoma nje yodwa yayishayisa ngeke uphindwe ibone enye hit. Bese kuba ilento yokubhayizisana kuthiwa khipha qhawe sokoseka ingakho kwagcina secula nombheje. Abaseduze kwaSomandla lo cula sakushaya umkhulungana bamvuse bemtshela ukuthi ku-2025 manje akusu-2008 uma ukuthi yena usase ku-2008 nimtshela ukuthi ngo-2020 kuzoba ne-COVID. Tatile